салом бинандагони арҷманд. барномаи истиқлоли мо аз идораи барномаҳои сиёсии телевизиони тоҷикистон дар мавзӯи беҳтарин дастовардҳои илмии соли 2017 ва кашфиёти бесобиқаи ҷавонони мо дар тоҷикистон ва сартосари дунё манзури шумо мегардад. ба ин хотир алҳол дар студияи барномаи мо ҳузур доранд ноиби президенти академияи илмҳои ҷумҳурии тоҷикистон академик ҳикмат муминов ва президенти академияи таҳсилоти тоҷикистон бобизода ғуломқодир. хуш омаданд ба студия. имсол беҳтарин дастовардҳо махсусан дар кадом илм дида шуд? дар академияи илмҳо дар шӯъбаи илмҳои физику математика, химия, геология ва техника ки ман онро роҳбарӣ мекунам, якчанд дастовардҳои намоён мушоҳида карда шуданд. ҳақиқатан корҳои зиёд ба анҷом расиданд ва идома доранд ва гуфтан лозим аст ки аксарияти он корҳое ки дар шӯъбаи мо гузаронида мешаванд, хусусан бо назардошти он фикру андешаҳо ва он супоришҳои дастуру супоришҳое ки дар паён пешвои миллат роҳбари давлат президенти ҷумҳурии мо эмомалӣ раҳмон гузошта шуда буданд, махсусан диққати хоса ба корҳои амалӣ дода шуда буд. яке аз ҳамин корҳои амалӣ масалан ин дар институти химия гуфтан лозим аст ки дар давоми соли 2017 мо корҳои махсусро вобаста аз имконияти истифодабарии конҳои риват ва хонақо барои истеҳсоли суперфосфат дар Тоҷикистон таҳқиқотҳои алоҳида ва хеле муҳим гузаронида шуданд. гуфтан лозим аст ки дар ҳоли ҳозир ҷумҳурии Тоҷикистон ба қариб миқдори $20 миллион аз кишварҳои ҳамсоя суперфосфат ворид мекунад. Суперфосфат барои беҳдошт кардани саҳроҳо, майдонҳои киштизорҳои Тоҷикистон хеле ва хеле муҳим мебошад ва конҳои фосфатӣ дар Тоҷикистон ҳастанд. онҳо қаблан ҳам омӯхта шуда буданд, лекин коркарди суперфосфат, истеҳсоли суперфосфат аз ин конҳо ба роҳ монда нашудааст то ба ҳанӯз. ва ин масъаларо як гурӯҳи олимон дар институти химия махсус ба ҳамин масъала диққат доданд ва кор карданд бо он дастуру супоришҳое ки аз ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ворид шуданд ва муайян карда шуд ки он конҳои фосфатие ки дар хонақоҳ ҳаст, дар риват ҳаст, имконият медиҳанд ки ба қариб гӯем зиёда аз 100 сол Тоҷикистон пурра бо суперфосфат таъмин карда шавад ва шояд ҳатто ин захира аз он ҳам бештар бошад. ин ҳозир яке аз ҳамин гӯем рақамҳои тахминӣ мебошад. воқеан дастовардҳои илмҳои бунёдӣ далолат аз он медиҳанд ки рӯз то рӯз ан ҳамин истиқлолияти мо комил мешавад ва ҷавонон махсусан дар ҷодаи илм хеле қадамҳои устувор гузоштанд. дар бораи ан ҳамон пешрафти ҷавонон имрӯз дар илм муваффақ буданд чӣ гуна мушоҳидаҳо доред? дар ҳамон маркази патентии иттилоотӣ семинар барпо гардид оид ба ихтирооти солҳои 2016-2017 ки асосан ҷавонон муваффақ гардиданд. ман иштирок кардам ва рости гап бисёр хушҳол шудам ва ҳамон даврае ки давраи ҷавоние ки мо доштем бисёр фарқи калон дорад, чунки ҷавонои имрӯза аллакай қобилияти илмӣ ва таҳияи мисол маводҳое ки аз тарафи ваё ҳамчун ихтирокор пешкаш карда шуданд бисёр ба дараҷаи баланд нишон доданд. пеш аз ҳама ин шукрона аз ҳамин истиқлолияти давлатдорӣ мо бояд кард. ихтироҳое ки аз тарафи ҷавонон пешкаш карда шуданд асосан дар ду самт буданд. ин самти илмҳои тиб асосан дар соҳаи ҷарроҳӣ ва дорусозӣ. ду нафар аз ҳамон дорусозони ҷавон пешкаш кардан ҳамон ихтирооти худшона ва 3 нафар аз тарафи табибони ҷавон ки бениҳоят натиҷаҳои хуб ба даст оварда шудааст ва муаррифӣ кардани онҳо бисёр ба дараҷаи баланд буд. як кӯҳансол ман иштирок кардам, рости гап
то андозе ман худам дар ҳамун саҳати ҷавонон ҳис кардам бисёр бароҳат буд ва фикр мекунам ки мо ана ҳамин истиқлолияте ки дорем ана шукронагузорӣ кунем ва ҳамин фазои илмие ки имрӯз дар ҷумҳурӣ ана ба амал омадааст. Фақат вазифаи мо олимон, вазифаи ҷавонони имрӯза ки имсол соли ҷавонон аст, фақат бояд ба илму кашфиёту эҷодкорӣ бояд мо дода шавем, то ин ки мо чизе эҷод карда тавонем ва фақат аз хориҷи кишвар мисол ворид накунем. Ва фикр мекунам ки дар ҳамин паёми ҳаминсолаи пешвои миллат дарҷ гардид ки асосан 90% маводи доруворӣ аз хориҷи кишвар ворид мешавад ва дар ҳамин самт бояд ки диққати асосӣ дода шавад. Яъне ки самти дорусозӣ агар мо мисол диққат кунем, кӯҳсори мо бигем ки ҳамун маводҳои мадание ки мо мисол маданҳое ки мо дорем, чуноне ки устод қайд карданд, ҳама мисол ки чӣ дар соҳаи кишоварзӣ ва чӣ дар соҳаи тиб метавонад ки ба ҳайси як маводи доруворӣ мисол таҳия шаванд, пешкаш шаванд, то ин ки мардум аз вай истифода баранд. воқеан он ҷавононе ки имрӯз аз баракати соҳиби истиқлолии мо, аз истиқлоли бебаҳои мо дастовардҳои зиёд, кашфиёти зиёд мекунанд, худро муаррифӣ карда метавонанд, ин аз ҳамун сиёсати хиратмандонаи президенти мамлакат дар масъалаи сиёсати дарҳои бозе ки имрӯз дар тоҷикистон ҳаст. Ан ҳамун муваффақияте ки имрӯз ҷавонон дар дохили тоҷикистон доранд, дар берун чӣ тавре гуфтанд ки дар соҳаи кимиё имрӯз тоҷикистон ба дастовардҳои хеле назаррас ноил гардидааст. Инчунин дониши кимиёвии ҷавонони моро имрӯз дар ҷаҳон эътироф мекунанд. Махсусан яке аз онҳо Мақсуд Саидаминов аст. Корманди илмии яке аз мактабҳои олии мӯътабари дунё воқеъ дар шаҳри Торонтои Канада аст, ки бо ду кашфиёти нодираш дар доираҳои илмии ҷаҳонӣ ҳамчун як олими ояндадор эътироф шудааст. Махсусан ана ҳамин соли 2017 дар баробари оне ки ҷавонони мо дар соли 2017 натиҷаҳои назаррас доштанд, имсол аз байни беш аз 1000 довталаб ин олими ҷавони тоҷикро дар қатори 23 олими ҷавони дунё бо ҷоиза дар доираҳои илмӣ мӯътабари бантинг сарфароз гардонд. Мақсуд Саидаминов дар борааш маълумот медиҳем ки 29 сол дошта соли 2010 факултаи химияи донишгоҳи давлатии Москавро аъло хатм карда номзади илмҳои кимиёст. Имрӯз бо беш аз 40 гурӯҳи илмии пешқадами байналмилалӣ ҳамкориҳои зич дорад. Мо бо ӯ тариқи фейсбук суҳбат кардем ва пешниҳод кардем ки аз бобати ана ҳамун ду кашфиёти бузург иттилоъ диҳанд ва алҳол онҳо омода ҳастанд ки бо мо дар робита бошанд. дуруд. хуш омадед Торонто. мо дар барномаи истиқлоли мо алҳол бо устодони илмҳои бунёдии Тоҷикистон, академик Ҳикмат Муминов ва Ғуломқодир Бобиев, президенти Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, алҳол суҳбат карда истодаем. Барои шумо эшон шинос ҳастанд? бале. Академик Ҳикмат Муминов аввалин ҷавоне ҳастанд ки дар ҷодаи илм ҳам аз нигоҳи номзадӣ ва ҳам ҳимояи докторӣ ҷоизаи бонуфузи ҷавонон дар ҷодаи илм Исмоили Сомониро ба даст оварданд ва дигар мусоҳиби мо ки президенти Академияи таҳсилоти Тоҷикистон ҳастанд, Бобизода Ғуломқодир, 10 сол пеш мо бо эшон барномаҳои илмӣ оммавӣ таҳия карда будем ки дар ихтирои доруҳои матин ва темагар хеле Тоҷикистонро муаррифӣ карда буданд. бале, мешиносам. Салом устодони азиз. корҳои илмии шумо дар кадом сатҳ ҳастанд? аз давраҳои донишҷӯӣ то ҳозир мо дар болои сорбентҳои нафтӣ, фенографӣ ва ҳоло бошад дар бораи батареяҳои офтобӣ кор карда истодаем. иттилоъ дорем ки шумо ду кашфиёти хеле бузург доред. Кашфиёти шумо аз кадом ҷиҳат имрӯз дар ана ҳамин донишгоҳ эътирофи махсус дорад ва корҳои шумо то куҷо идома хоҳанд ёфт? соли 2010 дар халиҷи Мексико як садамае рух дод ва ҳангоми таркиши платформаи нафтӣ ҳазорҳо тонн нафт ва оби халиҷ рехта шуд ва ин боиси вайроншавии вазъияти экологии минтақа гардид. ин ҳодиса сабаб шуд ки аз болои сорбентҳои нафт кори илмӣ барам. сорбентҳои нафт вуҷуд доранд
аммо мушкилӣ дар он аст ки ҳосил ҷамъ кардани сорбентҳои нафтӣ пас аз сортсаи нефт дастакӣ аст, хеле мушкил аст ва қимат аст. мо дар назди худ мақсад гузоштем ки сорбентҳои нафтие ки бо магнит ҷамъ карда мешавад ҳамун чизро ихтироъ кунем. мо пенографитро гирифтем ва ба он наночаститсаҳои оҳанро илова намудем. мушкили кор дар он буд ки бояд он наночаститсаҳои оҳанро ҳамин хел илова намуд ки макропорҳои пенографит маҳкам нашаванд, зеро он макропорҳо барои ҷабидани нафт ҷавобгӯ мебошанд. роҳи кимиёвии ҳалли ин масъаларо ёфтем ва дар натиҷа 1 грамм сорбенти нафтӣ ҳосил кардаи мо метавонад то 80 грамм нафтро аз об ҷудо кунад ва бо магнит ҷамъ карда мешавад. ва ҳамин дар кашфиёти аввалинро мо кардем барои кашфи сорбенти нафтӣ. мехоҳам инҷо як-ду видеои илмиро бароятон пешкаш намоям. марҳамат, хеле хуб мешавад. ҳоло мебинед экрани маро? бале, хеле намоён аст. дар видео якум мехоҳам бароятон нишон диҳам чӣ хел пенографит ҳосил карда мешавад. графитро мо бо моддаҳои химиявӣ обработка мекунем ва пас аз гарм кардан он ба пенографит мубаддал мешавад. ин моддае мебошад ки ҳангоми ҳазорҳо маротиба зиёд кардани ҳаҷми графит ҳосил мешавад. моддаи хеле сабук, 1 литр ин модда тақрибан 2 то 5 грамм вазн дорад. ва дар ин видео шумо мебинед ки ҳамин пенографитро мо магнитик кунондем ва ба об каме нафт илова намудем ва пас аз он ин нафт пурра бо пенографит ҷабида шуд, танҳо нафт ва онро бо магнит ҷамъ кардан осон аст. бовидед дуюм кашфиёт. каме дертар маро ба университети илмӣ ва технологии шоҳ абдулло даъват намуданд ва онҷо дар назди худ ҳадаф гузоштам ки дар бораи барои ба даст овардани истиқлолияти энергетикӣ ватанамон ки яке аз 3 ҳадафҳои стратегии миллат аст, хостам саҳми худро гузорам. яке аз роҳҳои ба даст овардани истиқлолияти энергетикӣ ин сохтани батареяҳои офтобӣ мебошад. офтоб дар як сол тамоми давлатҳои ҷаҳон ҳамагӣ 500 экзоҷоул энергия истифода мебаранд ва офтоб метавонад ҳамаи энергияро дар муддати 1 соат ба замин расонад. хеле ки олимон имрӯз мегӯянд офтоб ин манбаи сабзи энергия мебошад ва манбаи барқароршаванда. батареяҳои офтобӣ вуҷуд доранд, аммо онҳо ё қимат ҳастанд ё коэффициенти ториф оиданоки хеле паст доранд. соли 2009 бори аввал олимони ҷопон як намуди нимноқил ки перовскит ном дорад ва бори аввал барои сохтани батареяҳои офтобӣ истифода бурданд, аммо коэффициенти кори фоиданоки он батареяҳо ҳамагӣ 4% буд. барои омӯхтани хусусиятҳои перовскит ва пеш бурдани ин соҳа кристаллҳои перовскит лозим мебошад ва он кристаллҳоро он вақт ҳамагӣ дар давоми 15-20 рӯз олимон метавонистанд ҳосил кунанд. ин муддати хеле дароз аст. барои пеш бурдани ин монеъ мешуд барои пеш бурдани ин соҳа ва ҳамин чизро ман ҳадафи ояндаи худ барои кашфиёти нав интихоб кардам. мушоҳида намудам ки ҳангоми гарм кардан маҳлули перовскит каме ранги худро торик мекунад ва ҳангоми хунук кардан ранги аввалии худро баръакс мегирад. ин нишонаи ҳосилшавии комплексҳои муайян дар маҳлул мебошад ва одатан кристаллҳои перовскитро ҳангоми оҳиста хунук кардан ҳосил мекунанд ва дар асоси мушоҳидаи ман ки ҳангоми гарм кардан комплексҳо ҳосил мешавад, ман маҳлули перовскитро боз баландтар гарм кардам ва дар ҳақиқат мушоҳида намудам ки он кристаллҳо ҳамагӣ дар 2-3 соат ҳосил мешаванд. ҳоло ин кашфиёт дар адабиёти забони англисӣ inverse temperature crystallization ном дорад ва дар лабораторияҳои гуногуни дунё барои ҳосил кардани кристаллҳои перовскит истифода бурда мешавад, зеро ин роҳи осон, роҳи арзон ва роҳи хеле тез аст ва умедворам ки ҳамин роҳ барои ҳамин кори илмӣ барои ба даст овардани истиқлолияти офтобӣ, барои истиқлолияти энергияи офтобӣ барои тамоми ҷаҳон ва аз ҷумла барои Тоҷикистон саҳми худро мегузорад. ва
ویدیو آخرین رو میخوام نشان دهم آیدی این کار علمی. مرحمت. حالا تمپراتور رو بیان کرده ایستادیم و در اینجا وقت نشان داده می شود که همگی در دوام 2-3 ساعت می توانید کریستال های گوناگون پروسکیت را با حجم 3 تا 5 میلیمتر و در این حالت تا 7 میلیمتر حاصل کنید و همین راه را می توانید به نمودهای دیگری پروسکیت که رنگ های سفید، زرد، سرخ و سیاه دارند استفاده بردن. بهترین از دستاوردهایتان ما خیلی شاد هستیم و برایتان موفقیت‌های بی‌نظیر آرزو میکنیم و شما من بعد چی نیت دارید؟ ما فکر داریم که با دانشگاه‌ها و لابراتوری‌های گوناگون تاجیکستان همکاری کنیم. وطن خود را خیلی دوست می‌دارم و همه وقت در فکر آنم که هر یک کاری که میکنم چگونه منفعت می‌آورده باشد برای تاجیکستان عزیز و همه وقت حرکت میکنم که نام تاجیکستان را در عرصه بین المللی معرفی نمایم. شما افتخار ما هستید. امسال که سال جوانان در تاجیکستان بود، جوانان تاجیک نیز دستاوردهای خیلی زیاد داشتند و بیرون از تاجیکستان هم که بودید برای شما یک سال خیلی غیر عادی بود. با همین دستاوردها میسر شدید و کلید موفقیت خود را در علم کیمیا از چی میبینید؟ تشکر برای سوالاتان، سوال خیلی عجیب. به فکر من موفقیت این برادری خوردی مهنت است. برای چی برادری خوردی؟ برای آن که اول برادری کلانی تولد می شود که مهنت از بعد موفقیت می آید. یک حادثه خیلی عجیب به خاطرم آمد. چند ماه قبل از این پسر 1.5 سالم، فرزند 1.5 سالم از کرسی جهید به زمین افتاد، گریه کرد و بار دیگر همین کارش را تکرار کرد و تقریبا پس از 15 مرتبه جهیدن را یاد گرفت. آن وقت من آیدی بطری های آفتابی کار میکردم. تجربه های من نه چندان خوب بودند. فکر داشتم که از عهده این کار برآمدن مشکل است و موضوع خود را دیگر کنم و عیناً همین حادثه ای که در نزد چشمم رخ داد مرا مجبور ساخت بار دیگر به لابراتوری روم و همون تجربه خود را دهها و صدها مرتبه تکرار نموده منبع مشکلی را یافتن را اصلاح کنم. انا همین خیلی روزگار برای ما الهام میدهد که با کشفیات های علمی کنیم و هر فکری که بر سرمان می آید دائما کودک و مثل کودک دهها مرتبه و یا صدها مرتبه تکرار نموده منبع مشکل را یافته و اصلاح کردن آن دائما حرکت میکنیم. برایتان موفقیت‌های بیشتر آرزومندیم و امروز به جوانان ما چه مصلحت میدهید؟ از روی مشاهده من جوانان تاجیکستان امروز خیلی جوانان پیشرفته هستند. خیلی که شما ذکر نموده در دانشگاه‌های گوناگون دنیا، در جای‌های گوناگون دنیا کار و زندگی میکنند و در برابر جوانان پیشرفته دیگر دولت‌ها مهنت میکشند و تاجیکستان امروز برای پیش رفتن، برای آموختن علم‌های زمانوی آنها را مساعدت کرده ایستاده است و از روی تجربه خود برای جوانان مصلحت دادنی هم که در کجای نباشند، در بیرون مملکت و یا در داخل مملکت دائما در فکر آموختن علم و تکنولوژی زمانوی باشند و چنانه که ذکر نمودیم و مثل کودک همه وقت تشنه علم، تشنه تجربه باشند و دائما تکرار کنند اگر خواهند که یگان برای موفقیت سزاوار باشند و دائما نامبرداری وطن مادر خود باشند. در این رابطه یگان سوال داشتید؟ میخواستم پرسم که اکادمی علم های امروز کدام جهت های علم را استراتژی میبیند و میخواهد اکادمی همین جهت ها را ترقی دهد؟ آیا این ترقی دادن نیم ناقل ها، بطری های آفتابی و یا یگان جهت های تکنولوژی می باشد؟ از کارهای شما، از اختراعات شما خبردار هستم. یکی از هم‌مؤلفان شما افدیو به فکرم از لابراتوری فیزیک نیوترون های انستیتوت متحده تحقیقات های هسته‌ای، کارهایی که شما کردید این خیلی یک قدم خیلی خوبه، خیلی یک دستاورد خیلی نظررس علمی می باشد.
ин кристаллҳои пирваските ки шумо ҳозир яке аз усулҳои савзонидани онро пешниҳод кардед ки ин ҳақиқатан имконияти кристаллҳои калонҳаҷро медиҳанд. ин соҳаи хеле ояндадор аст. Пировскитҳо на танҳо хеле ки ана шумо пешниҳод кардед ҳамчун ҳуҷайраҳои офтобӣ, ҳамчун дар соҳаи фотоволтаика, инҳо инчунин дар соҳаи фавқулноқилият васеъ истифода бурда мешаванд. ҳамчун фавқулноқил ин ҳам яке аз соҳаҳои хеле ояндадор мебошад ва ин фавқулноқили баландҳароратӣ мебошад. яъне дар ҳароратҳои нитрогени моеъ ҳам хосияти фавқулноқилиятиро нишон дода метавонад ва ин соҳа инчунин барои Тоҷикистон муҳим мебошад. Масалан, барои интиқоли қувваи барқ ба бидуни талафоти қувваи барқ. Дигар соҳаҳое ҳастанд ки ин гуна маводҳо истифода бурда мешаванд. Ман бояд қайд кунам ки масалан дар Институти физикаю техника зиёда аз 60 намудҳои нави монокристаллҳо ба даст оварда шуданд. Аз он ҷумла бо он усуле ки шумо мегӯед, ин усули гидротермалӣ, лекин шумо яке аз ин пешниҳоде ки шумо кардед бо ҳарорати баланд, одатан мегиранд фишори баланд мекунанд, ҳарорати паст он вақт ин ба даст оварда мешавад. Лекин ин ҳақиқатан inverse method хеле ки шумо дар мақолатон қайд кардед, ин ҳақиқатан як барои ин ман тасаввур мекунам ин 5 бор 10 бор не, ин камаш 1000 маротиба кардан дар кор. ҳамин таҷрибаро ҳақиқатан баъди ҳамин қатар меҳнату заҳмат ҳамин як меваи илм ба даст оварда мешавад. ҳар яке аз ҳамин корҳое ки шумо гуфтед, инҳо албатта оянда татбиқи худашонро доранд, ҳам дар илму техникаи ҷаҳонӣ, ҳам дар илму техникаи Тоҷикистон. ва гуфтам лозим аст ки дар Тоҷикистон, дар масалан Институти физикаи техника, дар марказҳои инноватсионии мо ҳамаи ҳамон самтҳое ки шумо гуфта истодед, аз он ҷумла усулҳои ана фотоволтаики наве ки шумо ба воситаи пировскито пешниҳод кардед. Ман ҳозир чанд дақиқа пеш дар масъалае гуфта будам бо усули нанохокаи карбиди кремний ки мо дар институт ба даст овардем, онро барои ҳуҷайраи герцел истифода бурдем ба ду усул, ҳам барои ҳамчун барои ба ҷои диоксиди титан ҳамчун маводи нимноқилӣ ва ҳам доми рӯшноӣ, яъне рӯшноиро мо онро бо ин ҳуҷайраи герцелро рӯпӯш кардем ва рӯшноие ки ворид мешавад дигар баромада наметавонад, чунки нишондоди шикасти ин карбиди кремний хеле баланд мебошад. мо ин карбиди кремнийро дар ҳарорати 50-60 дараҷаи Цельсия ҳосил кардем. шумо медонед ки дар табиат қариб 2000 дараҷаи Цельсия дар кор барои ҳосил кардани чунин маводҳо. Ва албатта ман боварӣ дорам ки шумо якумаш ин ки он аз рӯи мақолаҳотон маълум ки шумо дар як ҳамкории бисёр зич бо чанд гурӯҳи олимон доред. ин олимон на танҳо дар Канада, ман аз мақолаҳотон мебинам ки ин олимони Япония, олимони Россия ва шумо ҳозир дар як ҳамчун чӣ гӯем як нуқтае мебошад ки ҳамин алоқаҳои хеле хуберо пайдо кардед ва ман боварӣ дорам ки дар ватани худатон дар Тоҷикистон омада шумо ин алоқаҳоро инкишоф дода барои тараққиёти илми тоҷик, барои пешравӣ хизмат мекунед. ва ман боварӣ дорам ки ин барои якумаш ин ки ҳозир дар вақти буданатон дар Канада албатта мо кӯшиш мекунем ки ҷавоноро наздатон фиристем ва мо ҳамин хел таҷриба дорем ва он ҷавононе ки мераванд ё ки мо мефиристем, баъд он замина пайдо мекунанд, дигар ҷавонҳо омода мешаванд. ин алоқаҳоро мо бояд мустаҳкам кунем, чунки илм дар танҳоӣ пеш намеравад. Фақат илми муосир фақат дар ҳамкории ҳамаҷонибаи бисёр ҷабҳа ба кор меравад, пеш меравад, чунки илм сарҳад надорад. илм сарҳад надорад, дастовардҳои илмӣ дар тамоми дунё истифода бурда мешаванд. ва албатта барои ман шахсан ин як боиси ифтихор буд ки шумо дар Канада фикри Тоҷикистона мекунед. он кашфиётҳое ки шумо кардаистед, ғамхории шумо нисбати ватан, нисбати ватани худатон, нисбати
шаҳрвандони тоҷикистон нисбати пешравии тоҷикистон масъалаҳои стратегие ки дар пеши давлати мо гузошта шуданд аз тарафи пешвои миллат дар илми ҷаҳонӣ ворид шудем, ҷои худамонро пайдо карда истодем ва чунин ҷавонони бо истеъдод ба мисли шумо мо ифтихор мекунем ки барои ёфтани мавқеи тоҷикистон, барои ишғоли мавқеи шоистаи тоҷикистонро муаррафӣ мекунем, олимони тоҷикро, илми тоҷикро ки чандин ҳазор сола мебошад. ва албатта мо дар он корҳое ки шумо бурда истодед, дар он корҳои илмӣ, ин ҳақиқатан пеш аз ҳама меҳнати шабонарӯзӣ ва саволи якуме ки ман дода будам, шумо ба фикрам аз лаборатория ҳоли хона нарафтед, чунки илм ҳақиқатан бекори меҳнати шабонарӯзӣ пеш намеравад. ин ҳақиқатан қувваи калонро талаб мекунад. ин бояд ҳастии худашро инсон барои кори илмӣ бояд бахшад, он вақт натиҷаҳо ба даст оварда мешаванд. боварӣ дорам ки боз ҳам ба қуллаҳои баландтари илм шумо мерасед. шумо сафири тоҷикистон дар илми ҷаҳонӣ дар мамлакати Канада ҳастед. дар ҳақиқат шумо қайд намудед ки ҳамун кристаллҳои перовскит соли 1893 бори аввал, зиёда аз 100 сол пеш аз ин бори аввал ҳосил карда шуда буданд. аммо роҳи баръакси ҳосилкунонии перовскитро танҳо соли 2017 кушодем. ҳоло метавон он кристаллҳоро ба нархи ҳамагӣ $1 то $2 1 сантиметри кубии кристаллҳоро ҳосил намуд. ва дар ҳақиқат он кристаллҳо имрӯз дар Швейтсария ва дар донишгоҳи илмӣ ва технологияи Тоҷикистон барои сохтани на танҳо батареяҳои офтобӣ ва инчунин барои сохтани сенсорҳои нурҳои рентгенӣ истифода бурда шуда истоданд. ва начандон пеш аз ин мо ҳамон кристаллҳоро барои сохтани батареяҳои офтобӣ перовскити бори аввал ки коэффициенти кори фоиданоки 21% доранд ва метавонанд зиёда аз ҳазорҳо соат кор кунанд, кори илмиро тамом кардем. ҳоло мақола дар чоп аст ва умедворем ки солҳои наздик ҳамон батареяҳои офтобӣ барои тамоми ҷаҳон ва аз он ҷумла барои Тоҷикистони азиз ки хеле арзон аст дастрас мешавад. ва инчунин барои ҳамкорӣ бо ҷавонони миллат мо ҳамавақт тайёрем. фикраҳои тоза доранд, хеле фикронии тоза ва барои ҳар як гурӯҳ мо ҳаракат мекунем ки донишҷӯёнро аз тамоми ҷойҳои дунё ҷамъ оварем, зеро ҳар як чихеле ки шумо гуфтед ин як кори коллективӣ аст ва аз он ҷумла донишҷӯёни тоҷик хеле фикрҳои тоза ва хеле фикрҳои пешрав доранд. саломат бошед. خیلی متشکرم. مقصود که به ارتباط برآمدید و این صحبت ما الحال کل جوانان تاجیک را راه و الهام تازه میبخشد و با گمان غالب در راه علم باز هم قدم های استوارتر به پیش میگذارند. و در این میان من الحال که در تاجیکستان توجه به زبان آموزی خیلی زیاد است و آن صحبت های خطی که ما با شما داشتیم هم به زبان تاجیکی، هم به زبان روسی، هم به زبان انگلیسی بود و من فکر میکنم که زبان روسی و انگلیسی شما خیلی در سطح عالی است و یکی از موفقیت‌های شما در جاده علم نیز من گمان میکنم که همین زباندانی شما هست. چند زبان رو میدونید؟ هر یک زبان یک خصوصیت عجیبی خود را دارد. فکرانی و هر یک زبان کمی دیگر است و شاید این سبب شده باشد که امروز زیاده از 40 مقاله های ما در ژورنال های گوناگون دنیا چاپ شده ایستادند با زبان های گوناگون و وقتی که ما به زبان تاجیکی یا به زبان روسی یا به زبان انگلیسی فکر میکنید، به فکرم شما شانسی کشف کردن کلانتر دارید. برای همین برای جوانان تاجیکستان امروز گفتنی هم که هر قدر زبان را بسیار در دانید، همین قدر برای شما آسان می شود برای موفق شدن، نه تنها در علم بلکه در تمام کارها در تمام دنیا. فکر کردن شما وسیع‌تر می شود.
یعنی روسی، سه زبان، انگلیسی، زبان تاجیکی، روسی و انگلیسی. واقعا زبان‌های بین‌المللی که امروز هر تاجیک در جهان خود را معرفی کرده می‌تواند و صاحب موقع شده می‌تواند. تشکر که شما امروز نمایندگی از جوانان خیلی فعال ما می‌کنید. ما در ساحه علم کیمیا نفوذ بسیار داشتیم که امروز شما وارثان حقیقی سینای بزرگ الخوارزمی و بیرونی هستید و تمنا آن را میکنیم که تمام جوانان امروز از همین شرایط‌های مهیا گردیده تاجیکستان ثمرناک استفاده کنند، مثل همین جوانانی که الحال با ما در رابطه بودند جهان را با علم خود تسخیر کنند. مقصود اینجا خیر خوش میکنیم. سعادت و برکت به زندگی شما. سلام علیکم. خیر. بینندگان ارجمند، اینجا با سیدمینف مقصود از شهر تورنتوی کانادا الحال ارتباط برقرار کرده بودیم و شما دیدید که آنقدر صمیمیت، آنقدر توجهی که به تاجیکستان دارند، برای پیشرفت علم تاجیک دارند و در جهان از تاجیک و تاجیکستانیان و علم تاجیک از جوانان صاحب موقع علم تاجیک نمایندگی میکنند. این برای ما واقعا از همون کمالات استقلالیت، از کمالات معنوی تاجیکان گواهی میدهد. در برابر این یک جوان خیلی موفق دیگر در ماساچوستس 23 ساله اولغبک براتف هستند که یکمین مدال طلا را در المپیاد جهانی از فن کیمیا آورده بودند. امروز او دکترانت دانشگاه تکنولوژی ماساچوستس است و در 4 سال آخر این دانشگاه را دانشگاه رقم 1 دنیا اعتراف کردند، زیرا بیشترین دارندگان جایزه نوبلی در جهان محض در این دانشگاه درس میگویند. شرطنامه سالانه این دکتران $48,000 آمریکایی است که ادرارپولی آن با نظرداشت خالهای بلند امتحانیش $3,000 را تشکیل میدهد. و درباره‌اش معلومات باید بدهیم که او برای دستاورد همین المپیاد جهانی مدال طلا به دست آوردن در دانشگاه بیلکنتی ترکیه یکمین دانشجو بود که قبول شد و او 5 سال با دیپلم اعلی آن دانشگاه را یکمین شده از میان تاجیکان ما ختم کرد و امروز او دکترانت است و کشفیات خیلی نادر در ساحه علمی کیمیا دارد و الحال ما با او پیوست میشویم و نظرشون را بابت کشفیات های امروز داشتهشون پیشنهاد شما می‌داریم. سلام اولغبک. من حاضر در دانشگاه تکنولوژی ماساچوستس MIT باشم. در این دانشگاه من در کار علمی نقطه های کوانتومی کار میکنم. این ماده های به حد مهم باشند. آنها بزرگی این ماده ها از 1 تا 10 نانومتر باشند و آنها به حد خصوصیت های گوناگون دارند. مثلا یکی از خصوصیت های آنها ما میتوانیم تمام رنگ هایی که چشم آدم دیده میتواند تنها با عوض نمودن بزرگی این ماده ها حاصل کنیم. این خصوصیت نقطه های کوانتومی برای اکران ها و برای دیسپلی ها به حد مهم باشند. در MIT یک کار علمی که من کار میکنم این درباره حاصل نمودن سلنید زینک و سولفید زینک باشد. ما نقطه های کوانتومی این ماده ها را حاصل میکنیم. چشم آدم میتواند بسیارتر رنگ بیند نسبت به رنگ هایی که حاضر در اکران و دیسپلی های تلویزیون‌ها، تلفن ها موجودند. یکی از سبب های این رنگی پره و تازه با ماده های ارگانیکی حاصل کرده نتوانستن نباشد. با ماده های اینارگانیکی با نقطه های کوانتومی ما میتوانیم رنگ های به حد زیبا و پره حاصل کنیم. ما حاضر با نقطه های کوانتومی سلنید زینک و سولفید زینک میخواهیم که رنگ کبوت را حاصل کنیم. این ماده ها برای اکران ها و برای دیسپلی های مدیه های گوناگون استفاده بوده می شود. و در آینده چی نقشه دارید اولغبک؟ به تاجیکستان عزیز برمیگردید با چی نقشه ها؟ حالا در دکترانتور میخوانم. در ساحه علم بسیاری شخصان
به دکترانتور داخل میشوند و از اینجا با موفقیت ختم میکنند. بعدا با کارهای 2 ساله یا اینکه 3 ساله با کار علمی پست دکترانتور داخل میشوند. من بعدی ختم کردن دانشگاه تکنولوژی ماساچوست میخواهم که به پست دکترانتور داخل شوم. بعدا من میخواهم که به ساحه علم و اکادمی روم. من فکر میکنم که بسیاری شخصان از تاجیکستان باید به ساحه علم روند و علم در تاجیکستان باید پیش رود. از همین سبب فکر میکنم که به ساحه علم رفتن و در این ساحه کار کردن من بسیارتر برای پیشروی تاجیکستان سهم گذاشته میتوانم. من البته بعدی بود کردن دکترانتور و پست دکترانتور میخواهم که به تاجیکستان برگردم و در آنجا کار کنم. زنده باشید. بهترین. ما از گفته های شما خیلی افتخار کردیم و برایتان برار میخواهیم. با دستاوردهای بزرگ علمی رسید، به وطن برگردید. در اینجا باز یک مکتب علمی بزرگ خود را تأسیس کنید و بچه‌های جوان را به ساحه علم هدایت کنید و برای پیشروی وطن خودتان در اینجا خدمت کنید. خیلی که در اونجا خدمت کرده اید در اینجا هم خدمت کنید. با شما موفقیت خواهیم. از شما امیدهای زیاد انتظاریم. تشکر زیاد. واقعا خیلی افتخار آمیز و روح بلند کننده بودند سخنهای این جوانانی که درباره تاجیکستان اینقدر با صمیمیت خاص گفتند و امید است که امروز آنها به تاجیکستان برمیگردند و همین گونه با پیشرفت جوانان ما در جاده علم باز یک تکان بزرگ میبخشند و پرزیدنت مملکت توجه خاصه به همین علمهای بنیادی و عصر 21 چون عصر علم و تکنولوژی توجه خاص بخشیده. مخصوصا یک نکته خیلی مؤثر قید کردند که مرکز اینوواسیونی باید در تاجیکستان عمل کرده باشد و در اکادمی علم‌های جمهوری تاجیکستان این مرکز در طول 1 سال هم عمل کرده ایستاده است و هم به نتیجه های تا جای نظررس نائل گردیده ایستاده است که الحال از اکادمیک حکمت مومینوف درباره بیشتر این موضوع شرح پرسان می‌شویم. این مرکز از یک چند بخش ها عبارت می باشد. یکی از بخش ها که ما حاضر به نزدیکی نقشه چهاربینی های این شعبه را از آن جمله دیده بودیم. این بخش که در ساحه حجره درمانی کار میکند، یعنی از حجره های بنیادی استفاده برده برای در ساحه طب. این یکی از ساحه های پیش قدم ترین علم طب می باشد. این مرکز باید کار کند. شما میدونید که حجره های بنیادی این حجره های می باشد که از آن بافته های گوناگون پیدا میشه. یعنی این حجره ها با کدام مثلا قسم ارگانیسم انسان رود عیناً همون به همون حجره های همون بافته بدن تبدیل می‌یابد و مثلا برای برقرار کردن آن عضوهایی که مثلا انسان با سبب مریضی با یگان سبب‌های مثلا معین از آن محروم گردد، این عضوهای بدن رو برقرار کرده میتواند. یا که مثلا وقتی چنین مریضی به مثل سرطان خون برای برقرار کردن حجره‌های مغز استخوان و دیگر مسئله ها استفاده برده میشن. با این مقصد ما یک مقصد داریم که یک بانک خون ناف هر یک انسان رو تشکیل دهیم با استفاده بری از نیتروژن مایعی که در اکادمی علم ها در انستیتوت فیزیک و تکنیک استحصال آن به راه مانده شده است. دیگری از این ساحه ها این استفاده از تکنولوژی های بیوتکنولوژی گوییم، یعنی در مسئله هایی که ما حاضر دیده ایستادیم این با استفاده از اصول های بیوتکنولوژی کشف کردن یک نمود
нави кирмҳое ки масалан пластикро бартараф мекунанд ҳазм карда метавонанд ки ин яке аз масъалаҳои бисёр муҳими экологӣ мебошад, чунки дар табиат барои нест кардани масалан пластика тахминан гӯем то чанд сад сол ё то 1000 сол муҳлат лозим аст. яъне барои беҳдошти муҳити атроф ин масъала хеле муҳим мебошад, на танҳо барои Тоҷикистон, барои тамоми ҷаҳон инчунин мебошад. дар ин соҳа корҳои муайян ба роҳ монда шуданд ва бурда истодаанд. дигар масъалаҳое ки ҳастанд, ин масъалаҳои вобаста ба хӯлаҳои нави алюминий ки дар соҳаҳои гуногуни техника истифода бурда мешаванд, бо истифода аз технологияҳои нанотехнология, инчунин корҳои муайяне дар соҳаи истифодабарии булӯрҳое ки дар дохилашон наносохтор пайдо мешаванд. умуман маркази технологияҳои инноватсионӣ як марказе хоҳад шуд ки дар он тамоми лабораторияҳои академияи илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ва на танҳо академияи илмҳо, инчунин академияҳои соҳавӣ ва дар ҳамкорӣ бо лабораторияҳои донишгоҳиҳо бояд бо мақсади пешбурдани корҳои амалӣ, бо мақсади татбиқи бевоситаи дастовардҳои илм дар иқтисодиёти Тоҷикистон, дар истеҳсолот, бо ҳамин мақсад ин маркази технологияҳои инноватсионӣ ташкил карда шудааст ва нақшаи дорем ки мо бо ин мақсадҳо албатта бояд ҳам бозор омӯхта шавад, ҳам бозори дохилӣ, ҳам бозори ҷаҳонӣ, имкониятҳои гуногун ва бо ин мақсад яке аз сохторҳои ҳамин марказ ин маркази маркетинг ва омӯзиши бозор, вазъи иқтисодӣ ва чӣ гуна барои татбиқи дастовардҳои илм дар истеҳсолот, барои беҳдошти шароити зиндагӣ дар кадом самтҳо бояд инчунин корҳо бурда шавад, ин ҳам бояд муайян карда шавад. бесабаб нест ки дар мавриди миллатсозӣ ва таҳкими истиқлолият ва ё ин ки босозии истиқлолият дар тамоми кишварҳои олам ва ҷаҳон нахустин суханро аз амният, дониш ва технологияҳо мезананд ва имрӯз Тоҷикистони соҳибистиқлоли мо ки имрӯз инқадар муваффақият аз махсусан соҳаи илм дорад, ин гувоҳи он аст ки Тоҷикистон имрӯз амнияти кул дорад, ба дониш ва умуман соҳаи иҷтимоии кишвар таваҷҷӯҳи хосаи бевосита президенти мамлакат зиёд аст. ҷавонон имрӯз бо як дастовардҳои хеле назаррас махсусан аз шароити соҳибистиқлолии кишвар фаровон истифода карда метавонанд, пешрафт карда метавонанд ва қудрати илми мо рӯз то рӯз такмил меёбанд ва ин аз маъруфияти Тоҷикистон дар кулли ҷаҳон шаҳодат медиҳад ва ин ҷомеаи озод, ин ҷомеаи гӯё, ин ҷомеаи ҳушёр ва пурнишод фарогири маънавият аст. инҷо анҷоми барномаи истиқлоли мо аст. ёдовар мешавем ки дар меҳмонии мо ҳузур доштанд академик Ҳикмат Муминов, ноиби президенти Академияи илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ва Бобизода Ғуломқодир, президенти Академияи таҳсилоти Тоҷикистон. хайр, то барномаҳои дигар, тансиҳату хона обод бимонед.